Mtoto Mateuse. Ndio mzee wangu. Ku fenomene ya leo. Ndio. Musio ya Kamituga Mwenga wa Kabangu. Ndio. Unaona je? Hapa ni shamra mzee. Kulingana na nafasi yote bazee balifika, balipokelewa vizuri, lakini naona block 5 c'est excellent. Huku ni vizuri zaidi. Bazee tunawakaribisha na tunajua kama kazi iko mzuri zaidi. Okay, conseiller régional de Mwenga. Kui hali ya leo unaona je? Tukana nashukuru Mungu sana mpaka diku unasema anajitukuza. Hapa tunapokea wageni shamra na mambo yote itaenda vizuri sana na Mungu yeye kalishafika na iko. Ni furaha kubwa sana wote tunaona. Okay, hapa kabisa Mungu anafika. Mwalimu mtume wa antene ya Kasika station. Unasema nini mtume? Baba, iko miaka mingi kumbe tunamshukuru Mwenyezi Mungu sababu hii naona na kama mbingu itashuhudia hivi antuka block 5 inaokolewa bazee wanafika wanapokelewa na watapokelewa hadi mwisho. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mama Lema chargé na parole regionale, unasema nini na unaona nini? Hatuna vya kusema, tunashukuru Mungu apapata sana. Hatuna vya kusema, tunakuwa nalia na furaha. Ilikuwa hadithi, leo ni kweli. Delegation inafika Kamituga, tunashukuru Mungu sana. Okay. Tunasema watu wote bakuu wakaribie tu. Sawa kabisa. Mama Lema regionale, unaona je kusiku ya leo musio ya Kamituga Mwenga wa Kabangu? Nina furaha kubwa sana. Ndio. Ona kikombe na baba pamoja nasi. Furaha ya milele. Amina. Napenda kwanza benye balikia na delegation bashuhudie. Munaona je batoto wetu karibu kwanza? Munaona je juu ya hii ya Kei? Tunashukuru Mungu kuona kwanza wazee wanafika salama kwa sababu mpia ilikuwa ni matata ona time. Inawasa kisi mindo nilitembeza moto wakati walikuwa wanatembea. Tunashukuru Mungu kufika kwanza salama. Na delegation inafika salama. Très bien. Sasa unasema nini mama Konzi Wisoba? Nashukuru Mungu sana kama kuna maajabu anatutendea hapa Kamituga kufikisha delegation mahali hapa, japokuwa misukosuko mambo kaza wa kaza, bali yeye ni Mungu tu alifungua njia na njia kabisa inafunguka na kila kitu kitaondoka. Nashukuru kwa majeshi sana. Sasa naona mume wako anakutilia kichwa pale, ni furaha ajabu. Miaka 35 tangu dunia ilianziaka tuko mkazi mpaka leo. Leo Mungu anajitukuza, tunapokea delegation yetu hivi, tunashukuru Mungu. Mungu ajitukuza kuyote. Ni apotre missionnaire wa Betsaida. Okay, papa chargé na finance kwa regionale, unaona ni nini papa? Shukuru tu Mungu. Kila mtu kunajionea tu yeye peke. Hakuna commentaire sasa. Okay. Commentaire baada. Mimi naona secretary iko baridi iko saa furahiwe hii habari. Unaona nini papa? Pale tunashukuru Mungu sana, vitu yenyewe tulitarajia muda ya siku mingi na Mungu wa papa Kadia anasaidia leo delegation kufika, ndio furaha tuko nayo sana. Sasa mtume papa waso, habari gani? Vraiment tunashukuru sana kwa sababu delegation inafika. Mwetu ni block 5 ambao tunachangia region Mwenga na Wakabangu premier, na tunaendelea kumshukuru Mungu na kulilia Mungu watoto wetu bachaguliwe na bapite kwa wingi kusudi Mungu wetu atukuzike. Basi ndio nilikuwa nayo ile mbele ya Mungu na mbele ya watu wangu. Sasa mtoto de Komba, fenomene ya leo kwako unaona sawa vile nini? Kwa leo tunashukuru tu Mungu. Fenomene ya leo walisema haitafika, inafika. Wa mbali karibu afike. Muda ya kazi haiko muda ya maneno. Asante. Hapa niko na president wa komite urbain.
Unaona je tu fenomene ya leo president wa komite urbain na staff yako? Tuko na hakikisho ya kila kitu chochote Kamituga kwa hewani. Tunahakikisha Roho Mtakatifu anafika Kamituga. Kwa kuwa tunaona delegation yenyewe tulikuwa tunangoya kutoka Tanzania, tuko nao Kamituga saa hii hapa. Nini munatarajia kutendea wazazi wenu ambao wanafanya kitendo hiki? Kwa ajili ya wazazi, tunajua kama kila mzazi anapaswa alipa sawa na kazi alitumikia. Tunaamini ya kwamba kila kitu kinafika mwisho. Tunajua kwa mzazi yeyote mwenye alizala, sherti atapata malipo sawa na kazi alifanya. Tushangilie kwanza ile furaha.